Keman pag mau towen ko whanau mau hanga te he whewhi wa te mau whawhetai mo mau whamao pe ngahi ka waki ko whakainasi mo whakoroa atu ki mau tolo mau asia mai e te awha whakoini mau Korea halau marie ke kau whataha mo ki mau tolo i po klama e wamna ke mau whahoko i he whewhi o maa whoki nau tolo ai te mau whelongwaki i he ope i mea ngau e koe ia a Sylvester. O ma koe whataha ngai tāpo ki i e whewhi i wafa walo ka sisu Christ. Amen. Amen. Kore ke whātulou pe mo e o tua ku pelo ki tui ki ai a mamani. Koe tau tamai ia ku ofa ka te ki tau tolu. Kona o ngai, foha mono ngai o whine. Kau whātapa i pamana a whiwhio tupo wono koe tui o tonga. Ka mai taine kuinina na spau tu aha koe whehui a whanua. Tapa mo e tamapinis kalauni. Tupo toa au kālala. Ka maa hoke hoe ki no pere e whanua. Tapat ke ek paremia ka mai hoe ki minista. Tapa mo e sea wharerea ka mai hoe ki whafafonga wharerea. Tapat mo e ka paresteni o ngahi siasi. Ka maa hoke kau whawhikau. Tapat ke si kau kau whanua ka mai kau matapure. A whakat mo ahe tala whakatapu a netue ka i kare wākai. Ria e kau pure whawahe ka mai kau ofisakolo. Ka pehe ki he tonga koto pe o kuongo atu ka te ki motolu. Aire o e netue ka i kare wākai e universi. Te mei he proklama le tio vipon media a Sylvester Tonga pe mei nusila. O ko mau whiawhia ma waipe i he whainga maari o tau kau whakatahai. I he whakakau koe pure anga tu i konistu tone whakakalaisi. Koe pure anga lele tahaya ma Tonga. Ko hakau kantiteiti ki wharearea o nau whiri tau ataina.
koe lele taha ia ki hono aleai a ho tau whonua. Pea ku mau fia i he e whiawhini, he oku tau kau whataheni pea mo matei talo maho inga koe pore ke ne whawhawhanga ia tonga tau fitu. Ka maa whoke a haunga whinau kioa o ku pore ke ne whawhawhanga ia wawau tahaono. Nengo i gai ke tau kau heni pea mo sua tau. Ka ko fie whakaonga tupe ki hapai tahatolu. Ai pore a siwa taufa ke ne whawhawhanga e wahenga hapai tahatolu. Pea befo ki a sio ne stake ki hapai tahaua. Ka maa whoke a tonga tau puni me tolu ki tonga tau puruaki. Ko tau proklama i he whiawhini i hoe ka mai ka inga. Ko e proklama whakaosi eni ai ne tueka i kare wākai ke whakaongo atu me he le tio vipon mitia a Silvester Tonga. Makatunga i he ngahi whemoe kina o kumau tokanga ke whawaiwawe i hono ngā wei o e whenga i ke o mai a e tau whanau ko lava e nau high school pe mei tonga ke nau hao o korisi ki he tau ki korisi koen ko nau loto lelei ke nau toko ni. E tau whanau mei tonga i Missouri, ko North Central Missouri College, ko ia mau whakakaukau wai ke kore ka Silvester, ke tau proklama whakaosi a ki ai proklama koe ni, pea te mau toi whoki mai pe ke ngāwe whataha mo Silvester, i he lawa e ngahi whatongia koe ni, ka mau whoki e teu, e kau tangatani ke nau wholawat ki tonga ke whawhawhunga i ai ngahi wāhenga koe ni ne ulawet ki ai. Oia o kui kai ke o loto ke whakaloloa e taimi, o ko loto pe ke whai e whakatalano at koe ni ki he kakai kotokotoa pe, o ko mou whanongo mai tau te whito ki wawau tahaono, ki he leo o ho mou whanau tama, haunga whinau kioa, pia pe whoki ki tonga tau whitu, ko hi koe leo o matei talo mahu inga. Koe Silvester o ko whia ke whaki tuku atu ai taimi, ko hiko e ngahi mea koto ape o ku toka i he whakakaukau ai ongo whawhawhonga, ke na whakatalanoa mai ki ai, ka tātou te whito ki hono whakamā ala atu, ki he ngahi mātua, ka mai whanau a ko, ai whainga maari e koe ni ko whakaata, e ko lava, ke whenga i mai ki ai a e tau whanau ke nau hao ako i Amerikani. Ko pepe Silvester ke tau kamata me lolo halai walu. Tata ko haunga whinau kioa, pa tau tala no ai pe. Malo haunga. Malo. Sai pe talo ka pau, e talo ke whatano mai koe ku o ku mate mai e camera i a haunga. E to ki hu mai pe. E si vesta? Koi. Ki mate mene camera, ki vai neti. Ko mamalo kai be ai ka ko kore ki u whanga doi be he tau whakatapu o whakahaup ma tau dohe se fine mo maranga. Ka tā ki u toa e time koe ni ke whakanoa dai ke te tau tolu. Oik mai kāinga ai o tau whelongoa ki mai eni i ha i me koe arweni ke mahina whā. Pea i he re ti oba mai ata koe ni a Silvester. Hange koe ko whahoko e maumalanga i he whiwhini. Koe proklama eni ai e whakainonga i aki ha mau pai ia ki waha taimi ko hinga koe roto ke ngā ue whawawe ke ngahi u kupu pe kau aki o hange koe a koe api ako pea teu pe whoki pea manahi whawhunga koe ia ke lawa ke awa ki tonga
ai folau ko ia ak mautou ko ni ku mau poretake maua ke kau ge fili wharearea ko ia o e novema e taoni. O kou whaambeke whahoka ki he whewhini o i ngā bea mei he wike ko sina ku hau au i he mau whakaukau ke whai hano whato'o a ngā ue ki ngahi api koini aia e whai ki ai a tā noa i pōkama ko ia na whahoko i Salt Lake City i he aho pure ruru ko ia e ui ke taha mai konga i kutau situa ki ai. Pea i he hiri be ai weekend ko e osa ai pōkama na ku hao rewa ke wao mai ki Missouri o a mai ki heni na mau taitari au e he tōtaha ko ia pe me ape ako pea mau whairoa ki rewa i he pongpongi pe koe ai na ku wao mai ai i taim tahataha pongpongi ki he api koe ni ai au kou proklama tuai i he whewhini. Hiri ha mau whataha i heni i he tahataha a mau hoka tulewa ke aru ki hatoi ngahi api kehi o e nima ai au uono akia ai api ko e ni. Pea mau whoki pea mi ai pena e anga mahino mai rewa ulawa ki nau hanga he o mātua ha nau ai ngahi api ko e ni o omi api ko e ni ai a koe api eni o ku wofi taha ki he api ako o ku te tuu be o korosia du be me he kauhala koe ni ke kauhala taha ai a koe api ako ia. I taimi toru i he fiafi ko ia na e whamuia e ukana pia moe vai e na nauhanga rewa o whamahino mai o ku omi ai api koe ni koe api eni ke kamata aki ai po kalama ko ia o e mai tau whanau ako. Ai au ko whaambe ke whamahino i he whewhini ba o tui bego me ai au ku tokanga dia a maumalanga. Koe ngahi api koe ni o mau omi pe kore bea o omi bea ke whatau pe whawhoi tui tui. Pea o whatau be e haunga hono atu. I whatau be e maumalanga a hono atu. Me ngahi api koe ni aini upu omi. Aini ai o ko whai kia e whataa noa koe ni. Pea mai ki pare koe ni o ko kalama tuai au. O ku uhinga ea koe ki api au ku ki uhiki. Ai ko ki uhiki o ku o tonga ngawa so whaiskau ia. Pea ku osi mai i oka topa. Ia mahina be e tau pea me heni. Pe hene whoki mai rewa ko ia. O whakaukau i he tainimi ko e ne hau pe. O nofo heni. Pea mo ku whandu whawhine. Pe po ku whawhine. O tokoni ki ai. Ke au bea me heni o hoko atu e ne ako. I he ki api ako ko e ni. Pea i anga ko ia o se mahino aki ai ni ku mau. Se mahino aki ai pea mo kunau tau ai au ku. O kunau mawinga ia. Pe ke tokanga ke mau. Ha api e ki foi e ia ko e ni. O uhinga ia. E whawhainga maari e. Ai hau koe e tau whanau. Pe mei tonga. O na o mai pe o si ai pe mo e ngahi nofu anga. E na o mai nofu ki ai. Pea ko kinau tau ae. E na o mai o nofo. E ngahi api pe koe o kinau tau. Pea kulawa rewa ke nau nofo whakataha pe. Ka ukuhange foki ko maumalanga
pe muha unga o kia be mo ate tahaya o malanga o ku ikai ke i area ko ni o ku i mai re ho fu tupu pe mingen ki ai ai he whakanoa koe ni ai ku mau whahoko hangia koe a ko ha unga ai o kau i ko kama he se fini koe api koe ai tini whakatau e ia e mato ki tuku au pito pe ia ke o mai ai whanau ako o whakaonga ia ke nau o mai pe o nofu ki ai ki he ako. O whaambe ke whamahino pe hen ai anga koe o api ai o mama o taha me he api ako. E ta kau pe na ia pe mo te lue mai pe mi he tuunga fuka ki he post office i koe ai inu alofa. Pe a kabau to iaha ni ki laka si i pe me iai o kui kai ke to fu mama o aka to koloka ta. O me koe anga ia o e va off o ngahi api koe ni e ono koe ni kawai ai ki api koe ni pe moe o mai koe ia ke api ako. O mau inga ia i he tanga noa koe ni i he whakaingo wha pe moe ofi koe ni o nofo koe ni ki he api ako o i ngā he kainu u te aruai i ngai u university lah o tohanga ia i mea koe ni o ge kai mea u te ati kai o kumpaking o pa ube ke ose ai kawasi ia o ke kai pe ke mau hati paking ata. Ka paurewa o ku mau hati paking o ku te mei ke rua kita me he tu mafuka o a o mai ki malai kura i warofa o ke he anga o mama o koe ai paking o ngahi mea re i te aru koe ki ngai u apiako ke ngai u university. Kai he ku tohanga i koe ni ai whawhainga maare o area koe ni ki he ngahi api koe ni ki he nofo aia o ofi behen ki he api ako o ku whainga maare au bida o pito ke oua nā toe heka merere tau whanau a tau tō pe te nau toe tō mui i he toe whahinga uhinga ka unau lava pe o lue mai pe ki api ako tuku ke ka bau o ku nau whiheka merere bebe nau whiha o baskara ka ku me koe mama o taha o ka bau e au o poroka nima ai api koe o ko wakai ki ai koe api ia o mama o taha ki api ako. Ka koutui koe tahaine haki whakatangano o ko whaambe o ku mahino atuia he nau tō o nau whanonga he whiawhini pia o ku o gea ai whaangu samesaga o mafuka maranga pe muhaunga e lava ke whanongo mai ai whanau mo mātua pe meitonga pia nau ki i whatoto ai whafou mai ai nau whitutaki ko i koe nau mai application ni ai kia malanga o hinga ke lava ke process ia. O ko lawe i foki niong koe mea koe ni u o whafou mai kia malanga pena ku tānoa ane nai ki he api ako o ku o whahu mai ai o application e ua. Ai ko application e ua koe ni koe tau whanau tonga ia o nau nofo i siamane. Ka koe nai whiroaki i whamiri koe ni e taina i siamane ai malanga mahawa tau ni taha mo konga pe me ai ki mua bea pa to foko koe ni ai ko wita hiwa.
Ako whamaro atu he whenga maari ku omu oku he whiwhini, pa ko tu e hoka pe e tau whatanga noa, ka o tuwatu ai taimi mo whenga maari e hoko e tau ko ka mamaro api. Mahalo talo. Wenga ka pau ku whainga maari a haunga Silvesta. Pe tu pe ke whakatala noa ki ai. Pe ko hamea ku ke tokaan ki ai Silvesta ku atape. Malo abito ka tangata. Pe hange koe whakalawelawe koe kamataanga e mau koe tau pokalama whakaosien pe moe. Viponi ka kuikai koe ngataanga nia e tau ngā au e whai. Koe ngā koe tau taimi. O ko whihoko atu ai pe i he whakatala noa koe ki he apiako. O hange koe mea koe na e lawe e talo. Kai ngā tonga. Mai si kai ngā koe he wawau tahano pe moha. Taha pe e ku mea mai. Pe whanau mai. He tau pokala mau kau ke whenga koe ni apiako. O kātu o lahi whokau tangata e ku whenga ke whakamahino. Ai whenga koe ni o tau whai ki he apiako. Ai uhinga o tau whenga ki he apiako koe ni. Pea kui kai ke ni hanga ia ta ofi ai hoko atu ai apalaia ke ngahi apiako ke he. Koe nā ku hau ki he ni he tahiwa hiwe hiwa. O fō mai i BYU Hawaii. Pea usio o wako pea mahino i ai. Ai ngahi fōunga koe o e hū mai ki he whonuani. Whakae ako. Koe ngā au e koe ni o ku tau whakahoko. O ku ikai ke toi kehe ia me he fo i ngā au e koe na e whai koe e siasi. Kia mautolu koe ni koe whanau o e siasi. Ka kua tau osi hoko ki tau tolu o tuu wa e ua i he whonuani. Kua tau osi mahino i tau tolu e mea lahi. Pea ko hinga ia tau whai ai e ngā au e koe ni. Ko hinga peu ki whakatalatala noa pe he ni aku. Mao ka maafoki a talo mo Silvesta. Koe whakamala ala whakakau pe mo whakai loto ki he kakai. Ko os mahino ngahi university a ko mahino. O ko mai pe ta mai ki ia ki BYU. O ko mai pe ta mai ki ia ki USP. O ko mai pe ta mai ki ia ka whahinga university pe nau whi au nau doki ai. O mawilo kau tangata ka pana i kai a BYU ko kei tangutu at pewia kei tahi taimini. Kai ke ilo haatahai e tamai aku, ka koe ke mao ke tamai aku hapaanga. Koe tuunga whakasociety ka pana e fuaki ai ngai whainga maari e ako ia o whakatatau pea mo e whakapone pea mo e tuu maari e kai ke tangutu atau i Alaskan. O ku tuunga pehe ai whakakau koe mo e whenga ku whai kai ngā tonga. O maa wai whainga maari e ke whou mai ke whonuani a piako siasi. Pea koe ni o kou talatu, o ku mau ngāu e whakataha, pea mo e kau tangata koe ni, o kumi e a piako koe ni pea kumono whakawhainga maari e, ke hao gea e tau whanau. O kou sio hifo i he ripoti, o pehe koe toko uafe ai kau grade i he high school he tau. O ku nau ere peki nau tolu i tonga. O whakatupulaki ai peki o lunga e mataifika e tae ngā ue. Koe haho mea o ku whai ki he toku uafe koe ni. Te tau whakawhalala ai peki he pure anga. Te tau whakawhalala ai peki he siasi. O ko hui mo kore mālohi atu au ki a teki moutou. Nā tau whou mai ki he whonuani. Pea kua tau tuu he eua he ngai whonua muri. Mou ka ataki. O ku tau lava ke whai e ngā ue koe ni.
O pe to kua I he talanoa he ngalu ea. Koe ngā au e koe ni. Koe ngā au e tatau ia nei o mai be nei whakahoko he ki I motua. Ko siwakiri vai mei e ua. Ae koe o kune si whakautua I Hawaii. Mo hilo tangata koe ni. Nofo pea si waki. Ko mai nerea mo si waki. Taim na koe apia koe ko tangata ao ngane mo tokoni kia ting mauto. Pea na e kau ia I he whakakau. Pea e kei si waki ai pe ia o tokotaha ai pe ia o tae ngata. Koe ngā ue koe ni o kumau whakahoko. Koe wheinga ke tāna ki atu. O totonu ke ai hangai kulupu ia e tolu wha ni maono alu o lau ngofulu. Ke wheinga ai mai e futoko wafe koe ni ke nau o mai ke kumiha nau mo ui ke langa e whonua. Koe ngā ue tatau pēni. Koe taim koe tau alu ai koe. O ako pe koe tau alu koe whai hangahi. Wheinga pia tau lawa tuu e silu vesta ai. Koi. Pea totonu rewa ke tau whakahoko ha mea. Totonu rewa ke tau invest ho tau taimi mo tau wiwi. Ke hoko atu mo pātolo ake ngā ue koe nai whai mai ka tau tolu. Oku tau kei loto pe tau tolu ke whakalaka mai pe pure anga ia ia tau tolu. Koe futoko lau mano eni e whiha. E kei whakalaka mai e pe pure anga koe tau eni e whiha. O whai pe mea koe ia he tau whanau. Ka tau tangutu pe ki tau tolu. He ngai whainga maari e tau tangutu he ngai whanua muri o sio pe. Ka ika mau mea mau tolu e mau ka hainga. Koe loto lahi pe koe poi mafu pe mo e ofa. Ko hinga koe hala whanonga na mau fōu mai ai kia te au. Nā fōu mai ai mei tua neki ware ki Amerikani. Pea kou kore atu. Pea upore I koe. Ki ta masi I toko haki ta hene. E wahenga taha ono o kuke whakakau o kuyai hao poi mafu. Fō lahi ke whenga ke atu. Pe tūtaki mai ka ke hū mai koe he porokalama koe ni. Te ulawa iau ke sponsor. It's about like 30,000. Te ulawa le rei iau. Pea ku os mahino e koe mau atu koe ni. Ko hinga koe mau loto le rei ke sponsor. Pea mo kumi hanga hi whaunga. Koe te kio atu pe eni pe. Ko hinga pe e kulawe ke eni Silvesta. Ke tuku atu ko hinga ke tanguti o tokotaha. Ta mai mo e whae mo tokotaha ko toa pe. O si o ki ai. O kui kai whoke ke o mai hari I pōtia ke ngahi whenga paanga ko toa pe ku hū mai ke ngahi kalapu. O kui kai ke mai hari I pōtia me ngahi kalapu. Koe whoi organization ea koe au koe ke mai hari I pōt whakapaanga I he whai pe ia he offer pe koe mahino pe ka tauto. Pea kui kai ke whakaanga ia. He koe whainga hao whanga e koe ni koe ke toe lau siasi ia mo lau tūmaari mo lau masiva. Whahinga taha pe. Oku ilonga ai fo'ou, ai asi mai, ai kakai o whakaanga I ngā au e koe ni. Oku ilonga ai fo'ou e nā wala ke fuaha mea. Pea I he ku wakawakai atu aku ia whakaiau pe ki he background e kakai koe ni. Nā kai ke nau whakamalau sino mai nau tauri wharekalaka. Tau lawe I hanga tono at beau Silvesta. Mau. Ko wharekalapu, ku whanga he whakatapu. Koe mama anga ka wa, au hangeia ha whare whakamaloi sino ka koe o ke ni mamau. Ka koe o kui go ke hange ha siu. Ke te alu o ki kamakamata ai pe te ke lawa ori hao paanga e taha, maha a taha. Pea ko ho wheohi koe he wheohi anga ko ia wa o lau tau. Ua whatu aki ho foi mafu a koe mea koe ofa. Ofa ta e si o kita, ofa kai ke to e si o at kita ke hu mai koe siasi pe koa. Whahinga taha pe, whahinga taimi pe.
Whahinga uhinga pe. Ko hinga lewa ku lave pe he e si resta. He kohono ai atu koe, ai kore tokoni koe, ai whainga u whai koe ni i he ngalu o pe. O tala re vai a pe he mau tāna pahanga. Ange koe koe mea koe ko lave ati ai, o ku fo ou ki he kakai koe ni e mea koe fua ka venga. He kohono mo o ni. O ai a whakaanga. Ka ko lave a deo si vesta mo ka taki te mau bea mo talo ko inga koe tau polokala mo whaka o sien. Ke tau lave e ke mea koe ni. Pea ko fie lave e deo ke mea lave kia e kakai ko toa pe. O ku kau e ngahi mama anga kawa ia he takatakai ai a mau. O kore, pai e kore kore. Ke tokoni pe. Ke kia pia ko ta ua koni. O kai ka mea fo ko tami na kei pi wai wai si veta. Neo ko na kai ke upepa. O ku fere mo fafo e ngai scholarship ia te apalai kita kiai. Pea to e nofo mai mo community au la ie mo kahuku katoa pe Hawaii. Ki kalapu ko mosi ko kalapu ia na ku ilo ia e whahinga to onga ko ni. Ai mea ko tokoni. He ke o mai ha kakai hapanga ni mangeau ke te au i he foi hua pe a minite ni mako ia. Pea usio au ia o mai pe ia hange pia ko ha mea noa ka nau tolu. Pea whaka tumu ai. E kono inga ko totongi ureni e mahina e taha. O pehei mai pe ia. Pea utoki alu whaka maunga mau pe ki ai o wako o ilo ai mafu pea moe loto e tonga ke fie tokoni. Koe nau rea pe ia. Mo alu o tokanga ki he ako. E ko mau tolu eni. Ke mo forward mo tolu hahala pea mo tokoni hangai ta whaaki. Si westa ku uhinga pe whakatala noa ke ki apiako koe ni. Nari. Ya ko tu i bia uia ku ia i hataimi ku tu mai hakau tangata me homo feitu. O ko kai ha me ko fra mo e ba ko uia to ku kau tangata pe mo kau fe fine. O ku nau te mata tau angina tolu poto mo tareni dia ia mau tolu. Kai nga mo whakau e ngai mea koe ni ke tokoni ke tau ki ho tau kakai. I ngahi tuunga koe ni. Os mahino e tau laku paanga tau tolu ki tonga. Os mahino ia. Aria tokoni ke ekonomika. Koe tau e ni e fia e te laku paanga kita Silvestar ki tonga o kei tatau mai pe kakai. Koe. Eh? Monla. Pea whaere ua whakakau ke te toko mai haki i toko taha heni o whakapaanga e ne ako ke tokoni. Pea koe whakakau pe ia. Hange koe mea koe nulawe, taimi koe nau hawai ki Hawaii, wai mea koe ko TVA, koe ki nofo anga ia koe kakai mari. Mau sio ke whakakau koe nuk mau whai, mui pe he mea koe na mau experience e mau fou mai koe ki heni. Koe whanga ki whare koe ni kukumi koe ni, e mei hange pe ia, e au ka hataimi ia, e hoko ia ka wale pe ku hau haki whamiri. Pe mari hatau ki toko taha e hau ki ai. Te nau nofo ai, he ku ataa pe tō mu ia, ataa pe whare mohe ia. Ka koe tau kamata pe a whatu ai pe, ai ngai whakau. Ka ku kore whamore at pe ka inga ka pau kaha taha ku nofo o whakakau o pe he koe whatu e me ani ke tānaki aha mau paanga. O ku hara ataa ki mau tōru ia. Kai ke aha whahinga uhinga ia. Pea kai ke whahatala noa ia koe pe he ko hatala noa lau ngā ue. I kai. Lolo tonga pe whai ngai ngā ue ke kumia e mau mo ui. O ku whai pe mo ngā ue ke tokoni ki tonga. O hange koe nuku whai, ko hinga koe api ako. Ka tau tala noa pe, tu kwa te taimi. Tau tala noa pe he alu pe, o mahino pe a, ia hangai whehui ke tau sio, kia kau ke api ako me ngai mea u tau. Tu ki ai, maro api. Malo api to haunga.
Si vesta ko ka whainga mea pe o pe whakaukau ki ai ke hua mai, ka whainga taimi pe o whaofa pe ia. Tui. Te whainga maari ko ni o ko whaamu ke talanoa ki ha tamai pe a moha whae o ko ke whakaamu ke o mai ho tamasi i pe ho tahine. Ko hai o ku ne totongi ai ngai whamore. Ko ki mautolu ko e ni, ko e konga pe ki mautolu o e netweka i kare wakai a talo mau inga, pe a mo haunga kioa. Nai os fotu upe a ngahi kawenga ngā ue e ko e ni, ko e taha e nia o e ngā ue a netweka i kare wakai universi. Ko e nau alata na tō ke whafunga wharea rea, ko ki konga pe ia. Ko i ai o ko fie whakaha atu ki he tamai pe mo whae o kupore a netweka i kare wakai e universi, ke toko ni atu ki a te koe, ke o mai ho whanau, ke nao maa ke Amerikani. Koe ngai whonga koe, ke whai a ki hanokumi ha se niti, hoe ka moe ka inga. Nā kua ware pe awia o kulawa o post atuia i he Facebooka, ke lawa pe e ha taha pe ia i mamani o whakahu ke ki i kore ko ia, ke fundraise ko na koe o ko fotu atu hatola e taha, te ko hatola e ua. E whaka maare ko ni o ko fie whakamalo atau ka viria makasiare naulu. Ko ne tu atu pe koe ai ki i kore koe ni ke toko ni e whanau ke o mai ke na wako i Amerikani, ko whahu hifo e viria makasiare naulu se niti, ke ki i akauni ko ia. Aia koe ngahi kore koe whenga i ke totongi i, ai semesta koe o fie mau e immigration ni, ke uruaki totongi ke he apiako, koe ngā o ku ikai ke lawa e apiako, o tae whakakakato a ngahi fie mau a immigration ni, ka lawa o awe ha I-20 pe ko ha whakamooni ki he immigration ni o ku nautari, a sione tupou ke hau mei tonga o ako. Aia koe ngahi totongi ako, koe ako pau ke urak totongi. Ngahi application ni, koe application e totongi. Aia koe mau mea e whai, pako au o ku tuku mai ke utoka ngā e polokalama koe ni, pe mo te vita ngalo a whetoafa. Koe aku ma fia mo te vita ke, ko tanga te vita, ko hawa ni te u takatakai Amerikani mo mamani o kore. Koe mata i whika ai o tau whanonga kia mea haunga o toko uafe. Ai kau graduate me high school. Si vesta o ko roto lahi pe au ia lava pe o mau e paanga ia koe ke o mai ake toko uafe. Kawa miliona e paanga ko ia. O ko tui ke ki i se tesi na aku whanonga ai ko ki se tesi e kupehe. Ka pau o ku iai haloki i holoto ke ofa ki ha toko miliona. E foaki e o tua ai mea feunga ke foaki ki he toko miliona ko ia. Ka koutu ke ki rea ko ia. I whakakau koe taim kou hawa e kaureka. Koe ngoreka koe na whahu mai na application ni me sia mane o stala noa au ke tamai pe mo whae. O ma tala noa mahino. Ka pau e mau ha whare ke wari. Ke mau ha seniti me ai e whikai tamaki ke mau o wari whare. Ka pau e mau ha fuakau ke tā. E whikau ke mau o tā e fuakau ke maa seniti me ai. Koe ha ai whangaki mea koe e ala lawa ke mau mea seniti. Ko pau ke mau o mo tamaiki. O whae whanki i ngā aue ko ia. Iho nau taim whainga maari e. Ke lawa o totongi atu aki e nā wako i he hoko atu mo hoko atu a ngā semesta. Ke oua e to e tokoni mai a tonga. Sai. O kuinga whake u tala noa koe ni. Koe me i kawa e fie mauia ke ulere horo moia i Amerikani. Ka pau o kuiai hataha ia i tonga o whanau mai ke tau prokalama o fie tokoni mai ke maha me i kawa. Te utalat pia ka koe i he taimini o ko whakamalo atua. Te o kumaho inga ke iai si ki me i kawa ke te reret moia ke tamai ki whaikawa.
koe malu I koe o tama. Ko whaamu, ko uhinga ia, o ko whaamu ai ke talanoa ki tamai pe moe whae. Tau te whito ki he e tau whanau whewhine. He kai ke maulawa e mautolu ia, o malu I ho tama. Neongo o whenga I ai ngahi api koe ni, ke awe ai whanau whewhine, ke nau nofo taha pe ki ho nau loki, pe ko nau api. Ka ko whie talatu, ko uhinga ia ko whie rea ki tamai pe moe whae. Ko tama whewhine o ku fuku pere ngesia I he tau nofo a whanua. Pea kua pau ke whai hono e ngina ke tahine ia, ke ne tauhi e ne anga nofo. Pea whakahau hawa pe e ia e ne hau, pea whaingofua pe e ne ako ana. Koe toko ni koe o ku talanoa ki a talo ku os alu ki ai, e alatu ki ai ho koa, e alatu ki ai moi si kine mātua. Ke nau whie toko ni ke nau hiki ki ai, ke nau nofo ai pea toko ni ke whanau, ku mau whainga ke whakahoko mui. Ka kouloto pe ke o atu, ke whanongo ki ai e tonga kotoa pe. Ke ilo. Ke kai ke toi ai ha whaahinga mea te mau whakahoko ki ho whanau, ka koe tala ki a te nau tolu. Koe ulunganga whakakalaisi. Koe ofa ki he o tua mo tauhi ane ngai whekau, mo whakahawa I ki ta. Ko ia e kamata ke te poto ai. Ke tene tāpu e kina e ia kita ake e ngai whakakau mama makehe he mo uini. Kai papeu te hanga he mea o ku manatua e hataha ke tau talanoa ki ai tala mo haung. Ko hia ko loto ke whakamaalala a ngai whakakau koe ni. He oku o whehu ia e he ngai mātua te si whewhe e nau whanau I he nau haung. Alo tala. Ia koe taha hoki mao e mea kou whaambe ke whamahino ke kai e whanua o te tawai be. Tawai be pe koe whiriwhare area pe kai ke maulawa atu koe hinga koe hai sia koea o e ta ofi koe ni o e povita hiwani o ngok mau kei whainga be ke whai lawa atu I halanga koe ki nusila. Ka ui kai whoko ha uhinga ai whiriwhare area pe koe I kai ke whiriwhare area. Ta ofi ai ai ngahi ngāo e koe ni. Ko ngahi ngāo e be nia na o si palani be ia ke whakahoko. Pea koe taimeni ku hoko mai ai. Pea ku mau tuu mai be o sio. Ke ngahi whonga o hange koe ia o ku lawe ke a haunga. Ko ngahi mea eni ai ia o mau toka ngai he whouanga mai koe ki Amerikani pe tau ke whito ke o mai koe ia o whengi ngāko pe o mau wako be mei ai. Ia hangi koe ki whatano ne whahaunga koe foi ai tō au pito ai whounga koe ia o mai koe ki BYU I Hawaii. Pa moi me koe u mea kato katoa koe ia o mau whenga ki ai ke mui. Ko hinga ko taha ia a ngahi mea le taha e malawa ke whakahoko aki ai ngahi whakaukau koe ni. Ka koutui koe mea koe ni o ku lawe ki a mau. O whai whoki ai sio koe ni he u mea whakanga awe. Ko whanki mea ki he tau he kau wai. Ko he mea whamea tokoni. Aia koe whanki loi mea kai. Koe trailer mea kai. Ngai o mea ka dogo I ni o ku whai e sio ki ai ke lawa be ai whanau. O ngā aue ai, mau e nau dotongi ako, mau ai e nau mea tokoni I he aho tataha. E nau, mau be he nau pāhia. O bena ia hataha e whiekaia I he aho, ke he aho.
Ko uhinga ia o whai ai u sio katoa ko ini, u whakaukau katoa ko ini, pea i ngahi uike foko si tu atu, me mahina ko si, na maura vai ke whawhi i mai kau tangata talengi ki ia au pito, ko mei i he tau ni mango furu pe lahi anga ni ihi i Amerikani. Kawai a Sriva Fonua ko Elvis Tonga ia o nofo i sore, i he sio ke ngai fonga e lama ke na o mai, o sio aki ke wheitu ko ni, mai haha me e lama ke whai ke ia ha show, pea i ngai show ko ia o hangi e benai ke fonga koe, aini ku whai koe ia i Hawaii. Neo mai kai ke au ke make me beauty ko ia, ka o malama be ke whahoko ai ngai show ko ni, i he fonga whakalu au. I ngai uhinga be ke lao be ke mau hasenit, mai whanau, i lao ke whahoko ke mau ko ia ke ate ako. Tako roto be ke tuate taimi, o whoka dia ke haunga, nga ko laga ke umea aini na e whakatanoa kai a haunga a whikawake mo BYU i Hawaii. Maro apito. Ko le be e maupe mo tala mo hau. Ki atu mo ki whehu i ke mahino be ke ka inga e tala noa kwai. Noku mahino apito pe foki koe tau pe hebe koe whanau wako kuna uno fwoi tonga o kuwaka o kuna whanau na toke polo kalama o sve alo atu na toke Amerikana o ako ai. Koe ngā kuna o se ilo i koe mea ia kuna whaamu kia i ka koe ke mao foki ngai whainga maari e ka i whainga maari e koni kumo tuku mai o kuna whe alo atu na tolu koe ngai mātua kuna tokanga taha pena tolu ia ke ngai whakamore koe api ngai whakamore hanga koe whakamore ki he wholau atu ki hena wholau ki fisi ki ai visa koe ngai whakamore ki he sponsor o koe ngai whakamore kona ke nofo anga ke ate whanau o nofo ai ka totongi ako koe nau kai mo nau hoko atu ai pe nau ako mahal ka ngai mea mahu inga bea o ku whe mao he kakai ia pe mei tonga ke whapapau. O koe ngai whamiri hou nau tō ka walalahi na tō ta pehi wa wao he wahenga koni o unga. O ku mahal la pena tolo fua e whakamore po whakaheka atu hafu container kava ki Amerikana ke mou tok whakatau o tokoni ki he ako e whanau. Mo ngai uhinga pehe. Ka guai pe musi mātua guai nau whanau kunau mate whe ako. Ka koe ngā ke mō katakpe o te ki whamahino ang peka nau tolu. Koe hae ngai mea ku mō whia mao lahi taha ka pau whia mao hatoko tau pedo, whia mao hatoko te au ke nau alo atu o ako i Amerikana. Koe hae ngai mea ku whia mao me mātu a tai ni mi ke lava e whanau ala tu ako. Mahalo apito Silvesta. Whamore pe ai ho ek me ka inga mo hanga o manatu i ki hingoa koe na papia ka ta mai mo fae ko William Polovili. Koe. Te ka pau e ngalo ya koe William Polovili manatu i pe koe a network i kare waka ya university. Koe. Ko mo add friend mai koe i he Facebook ka i he ongo pes koe ni. Ko step ulo aki ko e kutala noa atu I he messenger ko hinga whe mau ai koe ke tau friend he Facebook ka. Pea moe tamai, pea moe whae. Koe. Pea moe ki reka. Ko inga ke mau tala noa whe mai no aki. O mai rewa e he ki reka ia a ene emaili koe a ana. Koe. O kou emaili atu rewa e a uia ai application ni. Ai o so mai he api ako. Koe. Whakono rewa e he ki reka ia ai application ni o alu ki api ako. Ko ne mau pe he tarekita International Student api ako o whetu taki mai ia. Koe. O whetu taki mai ia. Ko application a mea o osma o mai. Koe. Teketari ko approve ko ia ko process ia application ko ia. Aya ko hinga ko o whe mai ke utara no mo o matua ke nau iloi ko misuri mo tunga mo whenga ke whakamahino i
Ko ki kolo toko no afepe. Koi. O kutu ia e fu loto fama e fetu o ku ma unga noa o ku nonga. Kai ke ilo mo tala no ai e taimi e o kumi haki ngā aue. Pe ko ai halo me akai, pe ko fotu ha fare kai. Pe ko fai ha mau proklama tau olunga. Ko inga ke totongi a e nau ako i osko e nau iheni. Ko whakamore katoa ko ki he hau. Mo e totongi ako uluaki. Ka mau hatola i tahai ai o mātua o mau whakamalo atu. Ka kuhala a api, hange ko e kua mātua i he ko kei tamasi i. O ko kore atu tupuange mai ke mau kore mau tolu. Ko e fofonga peo talo mo haunga mo mau malanga te ke mamata mai ko ki ai i he proklama ko ni mo Silvesta. Ka i he fofonga e taha o ki mau tolu, o mau fofonga i atu ai toko miliona. O ku nau mau ha ofa, ke nau toko ni i ho tamasi i mo tahine. Neo tika ke mau ilo na ngā hingoa he ahoni ka te ulawa talatu. O mau whafofonga e atu i he foi atape koe o e toko whaa koe ni. Ai toko whaa miliona i mamani. Te nau fie tokoni ke totongi mai e tamasi i mo tahine. Ko ia ai mau loto koe ke whakamahino i. Ka ikai ke mau hase ni te taha. Ai tamai mo e whae e. O mau pore ki mau tolu. Ke mau to o katoa ai ngahi whakamore katoa. O a umai o hawe re kaki heni. Koe osko ai ako koe ai kaureka koe nisi Silvesta. He ikai to e ngalo i he nau mo ui. Ke nau hoko atu. Ahono toko nii o e kaha ue whonua. O whapeo mahino. Malo. Ki lawe pe talo mo haunga. Koi. Ki lawe pe ki ai e Silvesta, Malo. O se mahino network ai ko ni mo mea ko mau fai. Ko hono totongi te tau fai katoa pe e tau tolu. Malo. Papau pe whanongo mai ko e tonga koe. Pe we i koe he lau maari e o tuake ke ofa tokoni. Ke si whanau koni ua mai koe mea tau ataina pe. Kai tuku ai whakakaukau me whenga te mau whai. Ka pau ko mea aku mau e tamai mo e whae ko e kawa. Ko mai, ko mea koe ni ko ngā ue pia tau tolu. O ku mau i heni mau tolu, ku me apia ko mau. Ka koe kai ke mau e paanga, ka ku ke mau e kawa. E lawa pe ia hawhahinga mea pe ke tokon. Koe mea mahu i ngā. He ku hange ni aku ai ke tau sio lalo tau toa hinga founga ko ia. Ai founga koe na e a ko ia ki tau tolu he tau tūpua ke i tonga. Koe kua koe sai ne ha, ia ngahi taimi ia, mei to tongi pe ia he koristu tūku. E ku alo hiko vewe ia piako, ma kehe me ngā ue tangata iki. Pe ia e taimi ia, o ku alo fine iki o ngahi whangaki i ta mapua mo mea meiri o whakatau. Si weta koe ha mea o ai ke tau whakakau ki tau mā ki he whounga koe ni o mau kore atu ai. Koe whounga ia te tau totongi ake a koe whanau. Ka pau na ke manatu isi rahe taimi koe kou ilo ta mei tau mea pe. Koe o mai koe ki piwa iuna e hake ki ria hono. O sivi mitsi keni pia kaute ke lava pia ke huai o kalasi i lai. Tala mai ange he fo i tou osi koe i tonga. Tau pehe ko ria hona osi ha toko te au pe ko ha toko te au ni manoa. Koe foi toko fulu ko aku ma e whainga maa ie ko. Me koe foi toko ngofulu pepe toko wanoa lahi. O kulava e nau sivi mitsi ke ni pia nau ha o kalasi i lai ke nau o mai ki BYU. Fe rewa futo e mai a koe. Koe whanau ia o ku whai ai e whakakau. Koe whanau ia ku tāketi e he i kare wākai ke ki api ako tau e ua koe ni.
Koe tau tala noa koe na mau programa e sore iki, koe tala noa ki he safety mo e. Tamai kia koe ni una uroto ngata kata holo to ani vale si vesta koe kaka niu ia koe hange pe lere hake lere ifo. Aungala. Koe na uona to huo o pai pa tau tala noa tau tolu koe ni koe tau tala noa ka fangi tamai ki ai kau tu maari e koe tonga o te ke aria ki uta. Mana ki koe tau no foi tonga tau ilo pe whanau ai kau tu maari e. Koe nau foi alu pe o ako, he ka pe he ka lere gatu he api ako, tu koe ako te olange pe tamai mo pae o piki mai he ka, o hanga tonu ai pe o kai e nau kai lerei, pe nau ere ela i pe ho nau api o sio vitio, Koe tala no atu koe nisi vesta he experience. Koe lue lalo he whaame to ani vare ki sai neha, ke tafi e ulo ki he ono ke hoko e walu hue a koe koe ngā ue kamai. Tuku koe a koe foki mai, ko pau ke maoma toki ke tahi rere aki manini. Foi mea ia ko pau ke whai ia, koe ke toi tokanga mai tangata e kepe waha ku homu eka bra, mea ia au. Ka koe founga ko ia, uraki whenga ke mau kai, ke mau mo ui, kai toku whakau kau e ako. Pe a pongpong e toi lu. Koe whahinga, no, tau taga noa pe he reality. O kange ai whanki I whaka, nai ia koe ni na apehe mo pehe, kai koe whanau koe ni na wona toki uta, toki o mai peia a po o kua po uri ia. He koe si student nia, koe ke tau tanoa tau toko ni ke A student, koe A student ia na os whona to BYU, os whona to re USP, os whona to re nga university. Ko tau tala noa he ni koe ni I he whanki I whanau ko ia, ko osi mahino ko nau atamai he taimini, ai whehara ki na nau whai high school, ko mafoa ho nau uto he taimini o sio, that reality of life hit. Ko osi high school, pe mo whanga ki ina anunga high school, let's give it another chance. Whanau ia ko tāketi, pakapau ke whanongo mai ki ai. O ku ke loto lahi fe unga. O tala no agua ni ko tanoa mo oni ka tangata. O ku kai ke tala mai he tamai mo fa he fia unga ko se ho moeka. O kai ke wanga pe he ko tuku hifo go matua. Kana e tokanga ange na utolu ke mau me ke mau kai hino te mau mo uiga pongpong. Ko foki atu me he ako ia go I tori mo pe ko e tori ifio mai o ai ke ofa market kai tok whakau kau e ho moeka. Tanoa pe he ko tamai kia aku tāketi he ki api ako ta ua ko ni ke now give them another chance. He kos mahino ia o kai ke lawai ke na o mai na toki BYU ko ke lawai ke na toki USP. Ka aku tau kumi hanga he whainga maari e mea tau kakai. We have to know. O kuopa au ke tau lo I ki nau tolu mo mea na tau hao me iai mo halafon pe tau kumi whainga maari e whakatatau. Ko ki ke tāna ke toi haunga. Katak be talo. Ke mahino be. Tal katak be ka ki kores be ka haunga ini. Haunga pa mo tu kwanga pe mo tau taini. Ko nga ke tau program pa osien pa mo pe. O ka tal. Valo. Ke uhinga koe no tō la vea haunga. Ko apiako koe ni ko apiako proklama ta ua pe. Koe apiako koe ni I he uhinga koe a haunga. Koe korisi koe ni koe tau e ua koe ia. Koe u kawasi kotoa koe ai o whakahoko ia ai. He osi koe tau e ua maurewa associate degree o tamasi me tahine ako. Ka u transfer kotoa ai u unity koe koe u class ka doa koe ia. O aia ki he university tau wha. Aia koe aroi koe tamasi me tahine ki he university tau wha. U osi matori rewa foi tau e ua. Aia koe na atu koe ni o hoka toa kai pe ai toe be ai foi tau e ua pe koe tau e tō ke ne whakakato ai pe mau me ai a hana BA pe kone BA sa ka bau hani
ane o meita I he ngai klasani. Ka ko whambe ke mahino pe ke ka tau whanau, o hange koe koe tau tau lawe koe ni a haunga, koe apia ko ta ua en, ai koe mea mawinga ta heni ki kau dangaki, koe tau tau paro mesi, ai kau taka koe apia koe ni I ngai whangataha o tau whai, e na ulama, e toko ni ai whanau ko, te pāse ki tamasi mo ki tahine kotokotoa pe, o hoko ato alu ke mau, o na ngahi umatai tohi, pe kai fuke ngate he mau e nau pechua. O lava ke koneke ki nau tau ke nau alo mau e nau master, pe mo nau PhD, I hoko ato e nau wako, o whakatau pe ia, ki nau hori, mo nau whaamu ko ia, ki hau sia ngai tamu ako ko ia. Ko e veha uma mau apitu. Ke whakaukau maho inga apito ene ku tala noa mai, o mo tā noa ki aipe ku. Te maho inga whong me whakaukau ku ene ko mai haunga. E tā noa haunga he mea mo oni au pito. Ma ulawa peo sio ki ai he tupu hake I tonga. Ke ngai mea pia hoko he whamili lahi I tonga he mea. Ka ko ngā ku, hange kau ku lawa kia a talo. Ka ko toko tahaya ko ia ku fuwhe ako pe ia kana kaipe mao hane scholarship. Kau ia he whiri scholarship e mai whainga maari e goa ka pau te nau apply ke nau kamata he api ako ko ni. Pea koe ai whoki e mao mo haunga mo talo ai whanau ia ko nau osi te nau lama pena to aluato whai whai polo kalamai Amerika. Pea ka pau ko tamai koe au ku o maho ki ngā ue ia he whamaka ka niu matamatalere ia ai ha pālangi ai tahine pālangi ai o lava whamiri. Ai ka hano mau ona ia taha ka pau te na watu katoa ko ia pia o te whoki maha taha ki tonga. Nau fwoi pena utori Amerika kumia nau mo ui ai toki whoki mai pio ewa masi o mai ke mātu. Ka ko ti mahalo ko i ngahi mea peheo ku whi mau ai ka kai hotau ka kai ke nau mahi no i ka nau tokoni ki he whainga ku whai he ku. Tātai taha ke whai whainga maari e pehe ni ia ki tonga. O ki te lawe tu be I ke kōsi I he ku tau mai na mau alu ai o kai bea me o mātoa koe ni ainu whanaua ngai u api koe ni. Pea na mau ai ki he toko ua o e tangata koe ni. O ne ea whare ngahi wae. Ko tai mwena tanga atu ai koe e toko taha koe ni e hao whanau wako ki he ni. Na o skore mai be toko tahea koe ni. Toko whihe lava ke oane ki na wango ngā ua I hano whare ngahi wae. Koe tangata koe ni, ngā mātua koe ni ha naua ai ngahi aki. O skore mai be ai tangata ea koe ni. Ko toko whiha nai lava ke oane ke tokoni I ne kau taha langa. Koe tangata koe ni koe au ne langa koe ai ume tānoro koe I he uwhitu koe ni. Ai koe ngai u whainga maari e peheni, o ku mātua ku mauinga hane koe mea klau ka haunga, me mea ki o mai sa mesta. E kai ki ngata behe na mai koe o ako, I nau ngahi matai tohi, ka unau toi hands on foki I he na whanki ngā ue, ai I tanga tau o mau pe mea e nau seniki. Pe tokoni pe mo ngahi ngā ue koe ia ki honau ke hoko te nau moui. Pe kau foki e po kama nesi. Pe kau sekretari koe ke ngahi u ofisi, koe mea tatau. Pe hange pe koe mea koe blavika hauma. Ke te hau koe mei tonga, ke te hau ku te tari, ke te hau o ngā ue, ke te hau ako. Ko ngā ke mahino o te hau, ko e te ako, ko kita bete te fua ko e te ako. E koe programa koe ni whakahoko koe ni e maumalanga mo te evita, ai kore ke mau mai hanga toko ni. Ko ngahi umea kātoa ko ia, ko ngahi tokoni ke ongo, ke tokoni, ki hono whawhainga maari I aki, ai ko tongi koe o e ako. Hange koe ni.
Ka wau o koe mea koe o kou lava e ao mau. O kou lava e ao mau. Hawahe hongo furu e taha. O e totongi a koe me he kuki ngā au e koe whai. Ka wala me rewa ai programa koe ni ane whahoko koe ni e maumalanga pe moe I kare wākai. I te toafa, mo haunga mea. O na hangare una tolo piki aku. Ai foi toe ngā koe. Oi foi payment ko ya ko hina ke te roama o mahino ka kita o to o he ka tangata ko ni mo ko klama to ko ni ke to tonga ko mo ngai umea ko ia o nana to o foi mafasia ko ia ke ane ko la wa ha uma mo patano fa ha uma ke te ha u be kita ko mea ro mafasia ke te tokana ko te tokanga kita ki he ako ko pore ia ko fai ko ni o to whakarea I he o tangata koe ni I he rea whina. Tuku mai ai ngahi u mawhasia ko ia, koe me aia I kare wākai. Ka I he taim tatau, o mona ke hau koe ki tamsia mo I ki tāhine, o whakamohe o pehe, te ke tātu o whaihanga au I ke tokone. Ka o mona ke hau koe o whakawai wainga o pehe, te hau pe ko mohe pe ka ke misi e ko ho kalasi I kai ko me ko uhi ngai whatano a hauma hau mo loto ke hau o ala o whai hanga au ka ke hau I kai nda tau o tuulo whakamato ato I he kalasi he ko o sian koe ai u mea ka atoa ko ini o koe bete ke ilo honorere pe ai forever e sa vesta Koe. E forever e tau tu atu koe o atu e tokoni. Pe taim te tau hangai o hange koe u mea ku o me mamalanga mo te ita toafa mo haunga mo siua mo kautangata koe. E taim te tau tu atu o atu e ngahi ripoti koe ni ki he kakai. Ai koe tau dona sia. Ai una hanko o tokoni I mai e tau programa koe ni. O kuifo ka ki nau tolu e nau wakai mai na e ola le rei mo aonga e nau tokoni aina e whai mai. O ta tawa e bea ku hatahatonga pe kwa ta hamui. Ko ia beki whatanoa o ko te tokoni atua I maoa pita. Le whakaukau po ke haunga ki he ngahi whonga koe e whai ake tuki I mamani. O ko whaampe ke u talanoa ki ai, ke uhi ke whanongo mai ki ai, a ngahi tamai, pa ma ngahi whae. O ko fui vilahi au pito, ai tā, ai reka, mo nau ki whamiri, me ho nau api, pia post mai ia I he pēsi koe ni, mo I ki I whakamatala pe ia ai reka, pia mo whakamatala pe ia ai ngo mātua. Pe ia rewa taimi ia, koe alua tu koe hataha koe ki he pēsi koe ia, o koe lai tā ia te au. Mo whakamatala kehe ai kaureka. Mo nau whakaamu koe ke e hataha ke tokoni te nau tolu. O kou whekumi ki he ngai whainga maari e skolasipi. Pea ko suppose ai ngai whainga maari e koe ia, I he... O ko suppose e whainga maari e koe ia I he pēsi, I he Facebooka. Ai ngai skolasipi au lava pe e tau whanau a tau tolu o apply pe ia mei tonga ki ai. Ka ko whaamu fo ke mahino ki he mātua. O tau kamata atu e tau ki poro kalama koe ni. Koe whengai e tau whanau ke hau. Koe taimu toha taha tau waka me whanga. Koe taimu tau toha toai ki he moana. E toki hā mai ai ngahi mea kehe au pito. E tokoni pe ia ki he ngahi whakakau kotoa. Ko tui lahi ko hi na aku isi amane pe aku maheni lelei pe mo mātua koe ni. Ko tui lahi mahalo ko uhi ngā lahi ia. Nana whanonga pe naua I he porokalama koe ni. Pe ana
trend mai Facebook o na telefoni mai o mau talanoa o kuna osfra amnawa ke o mai e na ngota mai ki. Mana tui ko tokolahi ai tonga. Ulanga ke ta wene wo futupu e ku hawa ki Amerikani. Pamalo ko tokolahi ko ke mau maheni ke mau toluia. Kai ke o kuyai a setes ane tua ka ikale wakai o pehe. E tala e he taimi ai mea kotokotoa pe. Pe hange pe ko mau kore koe ai kau tangatani ke na wat koe ke whiriwhare a rea. Na e os whapapau i pe ia. Pe te nau lawa ki whare a rea, pe i kai te nau lawa ki whare a rea. He i kai ke tuku ai ai ngahi palani ngā au e ia, ko nau os fo tutu pe nau tolu ia. Ke nau tokoni a ke nau ngahi wahenga. Kana e os whakatoka pe mei mua. Ai misi a koe ni. Ke o mai e whanau os me high schoolu. Ke nau hau. He koe ka hau ia ho tau whonua. I he tau teu i a e tau whanau. E mahiki hake ai tuunga o e moui ho tau whamiri. Mahiki hake ai tuunga e moui ho tau siasi. E mahiki hake ai tuunga e moui ho tau kolo. E mahiki hake ai tuunga e moui ho tau wahenga. E hiki a tonga. Ki ha tuunga o ku maa o lunga au pito. Maka tuunga i he ngā ue whakataha ai kakai. Ke langa ho tau whonua. Koe mea pēnia o ku tau talanoa kia he taimini koe api ako. Ka e toi ai ngahi mea kehe ia. E whakahoko e he netueka i kare wākai. Pe e toki o atu pēa he ea. I he taimi koe o hoko ai. Koe me pēku mau whaamatoria ke ilo e he kakai. O ku mau ofa atu. He koe tamai ki mau tolu he ahoni. Ka na mau tamasi i ako masiva ane afi. Na mau ilo le lei ai whaingata ia koe oe ako masiva. Na mau ilo le lei ai nofo ta e whie nofo koe he ako. Koe uhi o kui kai ke lawa e o mātua ke toi tokoni mai. Ka aku whie mau ia ke mau ke ngā ue ke tokoni ke toi ngai whamiri. Mahalo koe ngai mea konu o tau talanoa i he taimini. Ka pau o ku iai pe hangahi talanoa ma ke ka ko mahi nga ia i he talanoa koe ke mahino ke kakai a Missouri. Mo ki kolo koe ko Trenton. Ain o ku iai api ako. Tama e haunga. O ku tuana koni o ku futikanga ne ia fuia heni. Ai ko whenga ke taki whakakaukau ai kakai. Ke nau sio. Ko inga ko me ko whakatātata koe tanoa ko haunga. Ko inga ke ilo e wawau. O ku pisi anga loto ne ia fuia i loto Trenton koe o ku ia e ki korisi. Na mawo ke wharekai. Koe mahua ten ke wharekai si westa. Koe te pire o ku uape. Koe fo isea e whahe te pire taha. Ko isea e whahe te pire taha. Koe wharekaien o Trentonien ko talanoa ki ai. Ai koe whetu koe ni o ku nonga au pito ia. Nonga o koe kai ko haki i nonga. O koe ai pe vai tawhi ai, pa koe ai pe pākai ai. Koe whetu en koe na awe ki mautol koe e kau taki mamata e api ako. Koe whetu en ke o mai koe whanau ako o latai. Koe ve e vai tawhi mo e pāka. Koe me ai o ku latai e tamai ki tonga ai, hek nau lawe na tō mare pehe pāka. Ka ko hinga ko whenga i ke mahino ki mo whangapulu pe mo whangapuaka i api ako. Aia koe kai koe a Missouri, koe to'u koane pe, o kuna au kai koane pongi, kai koane hoata, kai koane efiaf, kai koane ke toa e laa. O ku mo ui au pito ai talo ia i he feitu uni. Pea o ku mo ui au pito me ngahi akau kehe pe, he kulau ma ui pe funga e whonua ia me Januari ki Tisema. Ko la me gai ma o ki watu e. Ia huma haunga.
Ko lave koi ki ai. O ku mahuinga e Silvesta eni. Koi. He kulava ke o mai ki he apiako ko ni na ulave ki ai he o si ta algo e fono fra eke. Ko taha ngai mea na e ho haa ki ai ne afi. Koi. Ko mauanga mea tokoni whakaloto whonua. Whakasi hono hū mai e mea kai. Seivi e paanga. Aia koe whakakau ke whakatupure kina e tau ilo mo e tau poto. Ki hono whakaaongai o resources whakamea tokoni i tō ngā. Koi. O tau re ki au pito tau tōlua Silvesta. Koi. Koe mani o ke, koe hae tau mea whai ke mani o ke. Koe tako pepe koe haka. Ka koe mani o ke, o ku kau ia koe whamoni ma mani he taimini koe mahoa a rei taha ia. Koe talo, koe lape. Ka koe ke tau ilo tau tope koe eke whewhe ia ke mahoa a. So ke ane a whina e hanga ia he mātu au ai. O mahoa a mani o ke. Pea talu me iai, pea tupa ke tau tau kai ke toi whai pehe. Koe tala noa koni a mau, koe mooni au pito. Te tau lawa o mai a ngahi challenges koe ni ho tau whonua. Koi. Ke o mai ki he ke experiment ia he api a tau whanau. Koi. He koe wheitu koe wheitu wha mai a me lahi taha koe koane, pea mo soia pin. Pea e lava e tau whanau o mai a mo ngahi whakaukau ko ia o whakatupure kina ia he. Pea te nau awea ki tonga, pe koe nau hoku atu ki he Revolo University tau wha o aluai pe e ogi he. Koe mea mahu inga taha ko e lawe ai ko hinga ku ilo he kai ngā ko mautolu koe whakafo koe candidate. Na e tātu o lahi pe e mau anga whakamahino mea ko ia. Koe whiri wharea rea koe konga pe ia taha e ne tueka koe ni. Pea ko osi mahino ai wharea rea ia he taimini. Ka mousio ki he ne maari e. Ka pauna ko hakau tangata ki mautolu koe foi whiri wharea rea pe koe ne osi pe ko ni koe osi ia. I kai. Koe whiri wharea rea, koe ke tau toi whewhe e fupota. Koe ke tau toi more ho tau taimi, ho tau iwi, he tala noa e fu mea kāpuni koe ke tau pure ki ai. Koe uhinga e tau hoko ai tau tānoa ai tau toki he api ako. Pea moe ngahi mea. Mo whakatau kau wange. Ka pau e o mai e tau whanau. Hangeka te au maa upea motalo na e pehe director. Ko ne ava pe ai whakataputapui ko ni e alo e whoitimia e ki api ako ki tonga. Te kunau whai pehe pe ke ngahi o tōku koe. Pea ke whakakau ki ai Silvesta. O kou loto au ia. Ai ai halanga ia. Ai ki extension koe ni. O e api ako koe ni. I wawau. E langa ia ho tau wahenga tau tōru wahenga taha ono. Mari. Langa ia. Popo. Pea kai koe ai peke kau tangata koe ai koe whiri wharea rea. Kai koe tau talanoa tau toko ke whiri wharea rea. Pea talanoa kia e toko taha kotoa pe ia mo ene ki whakakau tangutu pe ko hangu ne ilo na tangutu pe halalo mei pe halalo mango o lomi mai ai pe ene ki whakakau pe aus pe ko ia pe kuato alo fai kau ko tau talanoa ko ni ko langa mau ko ni he loto tau atai na muhanga mari ke whakaawa matapa ki he kaha ue fonua pe ko watu ai e pore ko ni o mahino i e au ko bongo matua kai kia hana te mahino aluaia ki he interneti pia mo application mo e ha. O ho ware pe nau he talatu ku tari mai au e BYU. O ware pe nau he talatu ku ha mo ha. O ku ia e whangi whamiri pe he i he kai. O kou kore atu ki he ki tamasi i pe ko ki tahine ko ia. Hu ke he neti
e friend mai ke mau malanga ki he ne tu e ka pe e kamata rewa hono tokoni i koe o wana ke pehe ko masiva ho tamai mo fa e ke ni hanga ta ofi ai fainga mari e ako o ku toton ke ai ko hai gune ilo ko pare mi a ko e ka ha u pe ko ta we wanoa pe ko ta e to noa ko ia ka ha u he ta fo noa ko toma Koi. Ke me mo nya pita fogieni o ku mo tala no ki ai pa fa ma fa na pita fa no atu ki va apiako o go manatu foki ko ke tai milahi o ku ni ihi ko o ku ma ona o ngai top scholarship ko i tonga o pau ke ave foki na dole ke ngai university la lahi mo iloa pe ko na hanga tonu mai ki ai pe aku wai tai me ta hai o ku mo alu ai fa ka ia ngai matu a hono tala noa ia te university o whakafonua Australia ko ko BYU ko Harvard ko fia ka ki hanga matu a tai milahi o ilo i foki e malanga matala mo ha unga o ku ia e pore ia te lahi ang he taimi ko o ku te la lahi pehe ngai university mo tu he wo honga ngai me pehe o fa lava o kai ke lava ia ko e fa nau a fi ha ia ni ka kai ku scholarship ke ngai university pehe ko nau foki ko nga fo o e a kai ia ni fulahi ko mana tu he taimi ko e ke ulaki aho na ku hua to ke university o Kalani i New Zealand te ke fu ilo u feito pa to ma ki me akai ko fa fe taula pe mo ka sin ko ta hine ko ko ma tu aku na itonga i loto he university pe ko ku kilo lu mai ko ha ko me ke u kai o hua to ia pa no ga ke pumu ma ga ta fa si me me a ko fi pe ne he feito fa e ako pe o ki ka mata hua ta pe ha ta ko fa le hula ia o ku fitakai ka ta ma ta o tu atu me friend ko ka sin ni o tu wai pe ko da ko de ta off ya ta magi o te huange ko fu fare hula pe ko ha ta me ko na ku loto lele mai me kore ko ke ua tala ko ha pe ha ta ki tonga tala ke no ma tua o te na ko e ka aria o hula pe lo tonga ko na pe na ko ngai university la lahi ka ko una tala noa ko time lahi o ku safe ka kai e fa na wa ko ono ave be ka atakai wo ofi ki tau mo ui ko i tonga. Hange ko Missouri. O ngā he whamatala mo whai o ku ofi a taka i tonga pe aku safe e whanau ako. Pa lava mātua ke nau nonga i tonga he nau whanongo mai koi ki he nau alo ako mahino whetu nau iai. Wai whehui henu ko mahe toko taha. Uni tala mai e whehui pe lava ke mo kamata pe hono o mai ha e whanau tangata. Ko ngā engari malua nge ia mo whaingofua ke nau hao ako, ka ki tau whea te whanau whewhine, ko ngā tuku ke he kapau ku o ku ai pe ufonga lele ke lava ke mo whapapau, i pe malu e tau whangi whanau whewhine ko o mai, ka ko whehu ia ko o mai he toko taha heni he tau tānoa. Au sai pe ke whamahino tau i pe ia ke he kakai ko toko toa pe, he kai pe ke e kai pe ke hei ai whanau whewhine ia, pia mo e whanau tangata, i he whainga maage ko ni. Anybody can come. Koange ko tala noa, o osi teu pe, a ne tua ka ikare waka ia, whakataha pia mo e whamiri Amerika koe o reka koe o kau. Ko kwanga o ate whaise ia, o kuiai ai ngahi whamiri ia i Missouri, te nau lo tole rei pe nau tolu, ke nau hanga o pusi aki ha nau ki reka, i he kau hao kwen ke hako. Tikai po ke hoko ia. Ka koutalatu pe au ia e hoko ia, i he kusio koe ki whanga lau maarie, mo natula, o e kakai koe ni, hange nia ko look forward apito aki ko lo ia, pe koe whe koa ai aho koe e hawai whanau me tonga. Rari. Pea ko si siolo tat pe au e at pe ki tahine ia ki he ako, o kau me ai ai ma ki tahine pe he api ako, pe te o ware pe au e tamai e tare ki ta ia, ma ko me ai ni o kau ngā me ai mo me pe loto ne o mātua na ia ke nao ke nao nofo, pe hao pe o mātua ia o mai.
Eh? Ko ngahi mea katoa ko ini Silvesta, ko ngahi mea be malama ke hoko. Nā, gila. Eh? Ka koe mea kou tau siot koe ki ai ke oua te tauhanga tāpuni a whenga maari e koe uhi koe ne tāhine. Oua. Ta koe tāhine e ha o maa e ki api a koe ka tau tau whia e tau tolu. Eh? Ta koe ki tāhine e ha uia o alu he ne scholarship ana ia. O koloto pe ke o atu pe i he ea he ahoni. A ki tāhine koe ni koe ko kuinini. Eh? Ai o ku alu o olimpiki ke ne whafofonga i a tonga i he olimpiki a mamani. Eh? Koe ki tahine. Koe ki tahine o alu. Alu pe ki he ako, mau ene ki scholarship hiki mea mamafa. Lolo tonga pe koe ene whe auhi pe koe i he scholarship pe koe a api ako, o hau i he state alu ki he national level. Eh? Ke iako pe ki tahine. Eh? Koe ngai whainga maari e koe ko tau tala no atu ki ai, o kui kai ke tau ilo e misteri a pongpongi. Eh? Ko kui nini manumu aini, tene whakafofonga i a tonga, he olimpiki ai o whai ki siapani. Tolo tonga pe o ku ke iako pe a kui nini manumu. Eh? Koe ngai whainga maari e, Silvesta, whamalo atu apito ke whehui, pe moe whakakaukau, malo apito e mau whakakaukau, ka o tau sio o ilo, ai ngahi monu ia, koe ha, ka teke ia e whanau whine ia, me he ngahi monu ia ko ia. O ko whia tala noa ke whainga maari o ia ko pei tonga. Ko wham ke whanonga mai pe a kakai mei tonga. I api ako, o ku iai pe ai proklama e mao ai pe ho tikuri o ia, i ho foi online pe a au ia mei tonga. Eh? Koe mea pe o whamu ke mahino ke kakai, koe whainga maari e o ku lahi. Lahi au pito au pito. O kulawa pe ai ngahi degree o kamata ai kalasi pe ia online mei tonga. Pe toki hau ai pe ia o toki whaos mai ki heni. Aia na ai miss ai ne tua ka ikare wa kai university e whenga e ke whakotu ai office i tonga. Pe whakanau whakakomputa ai office ko ia, ko uhi ke lawa ai tamaiki, o nau hoa ua wha i he nau o mai o teki hanau class online i pe mei tonga. Tanau toki hau ai pe. Aia ko tau talano ai ni ki ha taha kua maari. O malawa ke whai pe a kalasi mei tonga. Pea ko whaamu ke whakamahino i he tau proklama ko ini, io, o ku malawa ke hau ai whaamiri i he proklama ko ini ke na hau o ako. Ko uhinga ia whenga ia talo koe i Missouri, ke whenga e u api ke lahi. O sanga pe Amerikani ko whaamu ke mahino ki ho tau kakai, koe proklama ini a Amerika. Koe proklama a Amerika na nauhanga whaka ai, ke whaka ata hono whenga e mai ai kakai o mamani ke na hoa o ako i Amerikani. Ko uhi he mawai e Amerika ia ai kau matao tao koe o mamani, o kuna urotonga ako pe nau tolu ia he. Pea ai Amerikani ko hao pe au ia o sai apito ho kredi au ia ho ako, automatic pe ho scholarship au ia. Whaka ai Amerikani. Ko hanga pe koe o show, koe tangata, to kanga koe ke ako, pe aku ke whakamatoa to ho ako, pe aku ke atamailere, ate Amerika o scholarship au ke ako tae to tongi pe koe, ke alpe koe ku hai ngata anga ho ako. Kapau koe tangata sipoti koe, o whai ai koe Amerika ho tare ni ti. Ko ostalange ke tare kita koe api ako. O koe ke hanau timi akapulu anau tolo. Ko talang e ia e aho, iai ho timi akapulu. Tala mai he tare kita ia. Ko te gai pe ke ai ha timi akapulu ia ai korisku. Ko ini ko te gai ke ai ha whanau ko koe o kunau akapulu. Tau talange Silvesta. Ko aho koe e wa inga e timi akapulu koe ai North Central Missouri College
Ko toki sio ia ai feitu ko ni he fan ko ai timi ai apia ko he os ka to ma ka to amerikani he na ma o po he timi wa inga e pa na to. Nona. Ko ka mea ko to pe ta la no ke si sta o ko lo to pe ke manatu i pe mea o atu ko uhi ko le ka ko e ha o ma fa ma tu ki ngata ke ilo nga hi mata pa skola sipi ke na ko skola sipi ki ai ko ka ko na sko ko o ta no ke ta lo mo ha nga e na ulava o tokoni ki na tolu i ngahi mata pa ko ni ko mea o ku fainga ta a ko heka he wakapuna o to e wakapuna i Amerika pe lue re kai Amerika i he visa ako i ai mo visa nga ue hau i hona u tau ko tau tahiwa tau wanoa i he tau te na ulava o ke na ke malohi ke na nga we ai fu fonua ko ni ai o ku pehe ko fu fonua tumu o mamani i he malae ako nga ue me ako to ape hai ko ke tau iro na ko tau astronaut ko e tonga e heka i he ngahi satellite o te ke hau he kaule ka ako he ngahi matapā ke o fufonua ko ni ko me abe ma fa amu ke fa matala ya ke fa no ke matua ta mai ke fa phone application ni are ka te ma tala no mo ma fe mai no aki ya ko fa mo ke kakai ko uhi ko ma hanga fa hoko atu ko programa fa osen i le tio a Silvestre tonga he o kuma mispe mo ma tolu ai le tio ko ni neongo e ma talat ko ta program fa osen we gonna miss it ka ko uhi ko lahi nga fatongia ko ma sio ki ai ko ye o ma kore atu he te mau to e foki mai peki mau to kai malo moto porque mau foki mai ko ya gure ma talo mo anga mi chong Koi. ko he kuna ke fenga pe ke na alu ke firi fare area ka mau loto pe ke fa mahino ke kakai mau fa malo ke kakai i na fanongo talo me he tau luaki pro kalama o a mai ke pro kalama ko ni te mo mau fa amo atu ko me ago na mau fa matala ya e luaki pro kalama he kai beto ririu ya Koi. ko nga aue ko ni na os whakatoka pe ia. Ko api ako pe ni tau tala no ai he ko osiava matapa ko ma osio ke api ako ko talo ena ko rea mai me he api o ku sio pe me ia ki api ako. Te moe ngahi api o ku tu takai o ku ikai ko nga aue ni haka milionea Silvestre. Koi. Ko nga aue ni a kakai ta tau pe mo ko o ku ke whanongo mai. Ala tata ke ha mau sirini. Ka o ku mau tui. Ko e sirini e mahua mai pe ia. Ko e mea ku mahu inga ke fatu ai tokoni pe a kamata ngā weki ai i he hala ata pe. He kohono tokoni i he kai ke tokoni hataha ia ki hataha o ku mohe pe ia. Pako taimi koe o kunere hake ai ha motoka o ku lolo tonga amo atu e tangata mo lue lalo toi pe ke to ki lalo he mamafa ka vea ka ko kune hiki ko tu ue ai motoka o pe he mai. Mata apure ka heka mai ho ka venga he. O ku laui miliona ai kakai o ku nau mau ai ofa mau mo koloa mau mo mea ke nau tokoni mai aki. Pea ko mau whakamoni tātu o lahi i he tau whukotua i ngai whanua murini. Ki he tonga, o whakamu ke whanonga mai ai tonga kotokotoa pe. Pe taimi koe i humai tala. Ko ki se wahe atu ko ngā ko alawe koe ni nai. Ko ngā koe api koe ni. Ko whaambe ke wahe ate mea koe ni. E osi koe tau po whaama na whakahoko i soleiki. Oi. Na e mahinga te au o whai e maari
Aki mo puna Sean mo fly tau. Aina whakahoko i he fly de mo tonaki. O wike koe ni kōsi. Oi. Ka na hao māohi be ki a au ki u whai mo hao. Pena kumawahe mai i he whauri mai i he whatai whiawhi a tōsite. I he kurere mai koe he halana o telefoni mai ki a Mitch, ki a Piako. O kore mai ki ai ke range ange mua ai whataha koe nda me o matua hanaua e uapi koe. Nei kai a ubida te uilo e au, ai tu unga koe koe o e uapi. I kai a ubida ke uilo, koe ha ai whaunga koe e lawa ke mau aki ai uapi koe ni. Ka he te whetutakeanga Mitchell talangi koe o ku mau appointment i he tahataha pongpongi i he aho koe hono hoko. Nā ku mao mai ai appointment koe ia. O ko whi ome ki mahe koe ni ke mahino. O ko whaam ke whaau a pia ke tau tai whanau mo tau whanau. Koe ngāo e koe ni o whaia pe aku. O whaia pe au tataki ia e o tua. Pe au whaha ia hono lau marie ke tau tō. Neongo ki kai te umao ha te uma. Mo kau tangata koe ni. Ka i he whataha koe na e whai pe koe i he tahataha. I he pongpongi koe na ku tau mai ai. Na ku kore ai pe api koe ni e Savesta. Nala. I foi founga patonga. Pea tari pe he o mātua ai foi founga koe ia. Ka te watu maa pe ai kore koe ia. Ke naha be mua o owner finance ai api koe ni. Lava be ke totongi be ia i he foi tau be tō. Payment whakamahina be ia. Pena na roto ki ai. Ka te kore rewa ke horoke api, ka me mahuinga aina na o mai aki, ke toi horo ki la. Pena na tari ka me kore ko ia. E whamo ui e be uhila mo e vai, i he tōru he fiasko ia. Pe o mai e be hoku ki mohe anga mo e mea. O hu mai e be ki whare, ai ai no ko tāno atu pe me he fiafini. O ko whewaiwahe mea koe ni ko he ngāpa whatano koe no whai mau maranga. O ko tangutu pe koe ni o sio atu pe mei hen, ke ofisi koe a koe, ai koe o pia i koe a toko taha koe o whai koe whengawe aku pia moe i mihe api ako. O ko utui o ko ke iro be Savesta, a ki motui pare ai na tupu hake ai iria hona. Ai ko mau ki api ko ia o a taha bebe moria hona. O mamao au pito, ai foi a taha ia ko ia ki loto ria hona. Ko e nia, ko tanguto ko e ni, ko kolosa be me gen, ko api ako be ni i he kauhanga ko e ni taha. Ta uhi ngai ai ku e whaambeke, e vahe atu ai umea ko e ni, o kai ko hakau tangata ki mau tōu o mau ha mea o hange koe tāno whai ki mau. Ko mau tōu koe masiwa amo taha ki mau tōu he kai tonga no whai Amerikani. Kau hange koe mea koe kau mahen ki ai, if there is a will, there is a way. Kau mau o mai be ki whai e mea koe ni, i kai ko hauhinga ke mau kei ni ai ha mea taha. Nge ko whakano whai e haunga he te whini. Ke behe o mau ai ha mau seni. Ke behe ke mau hanga ai o ngau e aki ha pahanga me he kakai. E to aki ai e nau toko ni ke mau hanga akusi ia. More ke mama. Pe te mau kumi heni ha mau masiva. Pe kumi ha mau lang i he mea koe ni. I kai au pito au pito. O mea kātoa koe ni o whai koe ni. O kui kai ki aha mau mea taha mau ai. Ka o tui koe mea o mau he ni.
Ko tau hanga o mau e fia ia whainga maari ai o tau lama ko ni ai e hao e tau whanau o mau hanau whainga maari a. O ko whanau fo ke whatano koe ni o whai mamalanga te moha ngā. Ko loto pe ke o atu nea koe ni ka tahaine ngahi mea ai o ku ne hanga te ke au ki to si o loto ani. Ki ngahi uwhenga koe ni aine o tau whahoko koe ni. Wo atu. Koe Lere mai koe te mei tonga ki Amerikani. Te aibe ai foi whakarea mo on taha. Te bebe na ku kau au i he ki motu a tonga. Na ku mau e whainga maari e koto kotoa. Ke umalawa te whaia mea. Te kau aki. Pe mua whenga whakata mai. Te aibe sa we star ko ta no mo on taha. Na i kai be ke utoka ngau ki ai. Na hanga be o puake ngai u whainga maari e koia. O no hinga ia kawe he ngai mea ai o kou sio. E ke omi mua e whanau koe ni pe kamata be mo huki uhiki ko he ngahe osi mai foki o atopa be me ngā whakaifikau. Ke lawa ke whai a hono toko ni ke nau mahuinga ia i ngai whainga maari e ai o kulama ke mau mai pe mehe whonuan. E mo aru koe ni e aho mo ngai whamiri koe ni o mau mea toko ni. Nai mahino ai ki au hangi koe whatano ne whae haunga ni nai. Ai anga koe tuu ai ki whei tuu koe ni. O kou sio ki ai, o ki ai hona wiwi whapaanga marohi au bida pita. Ka wea e nau purchasing power marohi au bida pita. Ko i ngā whoki, koe whamata koe nu whahe mo tangata koe ngā koe u whaama koe ni. Ai au nau paanga ia au bida pita. Nā nau hape nau tō te ke e wō māti, ka wikai kia ha wō māti ahe. Pa ko tui koe taha ia koe whakailonga, o taulau ki tau sio ai, ki marohi koe ki fo i wheitu koe ni. Me koe kau papalang ko toa be pe se te hive hiva ai ka kai o wiheni. Ka i sio koe ki anga e mau o mai na pe mai a tō taha koe hana i wat koe ni taro. Sio ke melere fo ou koe ni taro ai. O ku tau be ia pe tupe ku ki a kia i he melere hou ai wafa. O ki kai kia hapa o parema ia he. Ki kai kia hapa o parema whaka kai ha. Fu matu aki rea au pita o pito ke ia hapa o parema i he whaito o konata. Aia o hangepe koia e haunga mo mamalanga na tau whanong ki ai ke whakamatala koia ai ango papalangi i taina tau whahoko ai koko e whakataha i Salt O te ki whetana ki atu pe ke mea koe na whamatala kia mamalanga fo. Ko i ngahe kia whoke tau po kalama ko i whamiri ki he whamiri. Ka ko hinga po kalama ko i ni whoki o hange koia o ku whamalala koia e maumalanga o ik makai, ka mai kau tai whanau. Ko no inga e mauai ki iai ha whaire, ai whamiri koe o ou o kuia hoki tahini ko holu tangasi ai o whaanke o meo ako. Ko ngā ko hono whakakakato koe o e whaire ko ia. Te mau ngāu e rewa ki ai o tahai e ngahi upe o kalama ai o mau whakahope ni. Ko hono kumi ha whamiri ai e lava ke mo whetokoni aki. Te hanga he whamiri ko ia i Amerikani. Ka tau be pe ko whamiri tonga pe ko muri, o toko ni i koe. Ka tau te whito ke ki whanau. Ke lau ke mau hona ngai whain maari e ke nau o mai o ako. Pea o kia e tonga ngai po kama ke ai au ku
whatano te ang tangata pini he te fini ange ko ia ko sister city aya ko ngai ume aya o ko wakaya sa vesta ange ko tano a ngane nai ki he komu area aya ko fanki o tu kolo ko ni american o ko na font au pito ke na sister city maha ki kolo i ho tau mai feitu ko e mi tonga ko hinga ange beba whakano o whai mamalanga o nau fu veke au pito ke tatari ai tau whanau ka moanga hi tokonje na ulama ke whakaho ke tau wakai au be ki ai ka pau ulama ke sister city a e tau whanki koro i tonga pia mo e ngahi u koro peheni pe nau hanga o tokoni pe mo e tau whanau pe tokoni mo e koro tahe ngahi u mea ai au tofu mataklere au doki malo bito Mari. Eu o se ma go ta kaimi e ta minite hanim kau o to ibe e fa malo si vesta Nada. ko nga go e ngai mari ko to ape ta ma pe mo le tiro pe mo por kala mo ka pau kai ha me mahu inga te u o atu i he whenga koe ni pai ke apiako. No. Tuku ke u kore hanga tonu atu pē ke te mōtolu ka inga koe wahenga taha ono. Te mūtoi whakau mōtolu ia ki he whiri wharea rea. He whai pē whenga ia iai. Koe konga koe ni koe ki he apiako koe ni Silvesta ko fia lahi au pito i he uha mai ke whakamooni i mokau i he ngā aue koe ni. E ku ilo i e au he kai ngai wahenga taha no o ku kai mana tui na ta tong hau bitau ane afiki muri ni Silvesta. O ke ai ke tafu o tu a fe tau a koe ke ngalo ke ngalo tau a he kai ngai koe ni. Ko pehe e kai ngai i he whakakau koe ki he mea koe ni ku hau mālohi ki a te au ai ongo e taim nau tūpo hea tani wale. Koe whai koe ngahi whenga ko toa pē whakae a ko. Si pē hano pou. Koe ngā koe tuunga masiva koe na i ai e kuongo mātua. Koe talanoa koe ke u alo a koe muri o hangea ha fo i aluma. Pe ko ha foi tala noa ko whaki whakasinsia ke whae ke ua tene hanga ia ai. Aki pei e kuongo i pe akuia i he tuunga masiva koe na amau i ai. Kai tuku pe ia ke ai whakalongolongo pe e au e ki ia ko he high school. Osko ia pe au alu ngai whai whekau. Tau hao ragi hugi koris whakawhai ako. E Silvesta o ke iloa koris whakawhai ako. Koe taim koe na mautango koe he fuholo he taim asempiri. O wale pe kua homo hui koe fusea ia ai fine mātu a i he whariki ku popo foke whariki. Pea koe ki loki koe na maua o whika ai a Claftoni. Koe taim oku uha talamai koe ki loki a koe loki pepe i he taimi koe. Ko taim go uhai pa mautu whakalai ne ua pe ki loto maari he upuki mai foke ai uhai a uha upe uhai ki loto kai lere pe whai a koe a Claftoni. O koe ke ui lau ko si hiki a koe so whai a koe o tunga rere hi taimini. Mousio ki Atenisi. Mousio ki he kakai nai ako i Atenisi. Pea ka pana moulawa o mousio ki ai. Koe ki api a koe ni vai estar com tal talanoa tal toki aí o porque a pia coisa americana ainda. Oi. Da coisa fora ao singa pe me a coffee po atu aí. Kapau o ku ke hanga i lo i au e vahenga taha ono. Pe ko kore atu. Feinga mai ke ta talanoa
ai ke loto lahi, ai ke loto toa. At the end of the day, you're gonna go home. Ko koe be mhongo mātua. Koe lau koe e kakai, mui whakaanga e kakai. Te nau fok pe nau toko nau ngai apiu ke iai be a kiki ia moe mea ke nau. Ko koe kone o kou tala noa atu ki ai ko au ia he ane api. Ka pau ke ongo i o kuke tuku hau tia. Ka pau ke ongo i o ke mau ai foi mafu pe moe atamai ke ako. Ka kukai ke mau hongo mātua hapaanga. Ko kuhingoa ko haunga kioa i he Facebooka. E friend mai ka te au ke tatala noa. Ko uhinga ia ko iheni ai. Ko uhinga ia ko ma'ua e loto lahi. Ko e tau mo ui, ko ne ao ngā pe, i e tau whaiha tokoni. O kui kai ke tala mai ia ke tau ma'u hipaanga, pe ke tau ngā au e ke tau milionea ka tau tok tokoni. O te tau tokanga tau toki ai he kui ai pe whanau ia ai o tua ku nau milionea. Pea kuange pe he o tua ia ai paanga ki a te ngau tolu. Ke teu ke tokoni. Ke hinga au e koni o kulanga. Ke whai ko o whalahi atu. O whātu ki wawau tahaono, o kou kei whakahat pe te alu atu. O whai e ngā au e pia moe konsela, o whakatatau pe moe ngahi two process ko ia. Pia whakalakalaka au pito, vave au pito pe. Ke whahalawa ki nusila, pia ko pau pe ke watu. Ke whakahoko e pore koini o kou whai. Pia moe ofa, ki he wawau tahaono. Ka e malo au pito Silvestar, hange koe lau, ke whilahi au pito ke whetaulaki pia mokoe, i he polokalama koe ni, mahal kapana ke keu kau he polokalama koe ni, he kai ke usi whiloaki pia mokoe, e Silvestar ko whakaha atu, o kou mana tu i pe, e ku kei lau tohi pure anga i tuani kiware, koe pure a koho tangata eiki, pia o kou kei lau ta puaki pe, i he ku whaamamata ki ai, i he ku lawat ki soreiki, o kune kei lau maari e rei pe tangata kore mani. Malo a pito o whakia te molo. Malo a pito hau. Kuki hoka toi pe ai, koe tau pōngam whao sien, i he se whini pe tau toki whoki mai, i he kaima e te mau ki ai, Resta ko atu be mo e whamaro, e me te au, ki e toko lahi po ke whai o whahoka tau pōkama. Mā whoki nā whou ai tau whekau aku mau pe i ngai pōkama ko whakahoko mai, i ngai mahina koni tau situ o ki ai. Koe uhinga tau te whito pūrene o mau whakau ai, e mau ki poaki, o pere aki i ngai uama ko eni, oi unga au e koe ni, he māwe taha, ma tō taha. Pau ke whoki ma ngahi mea tehe, ai au ku i kai ke mau whie tānoa kia i he whiawhini. Ka i taimi te mau whoki mai ai, mau whaam, koe mau whoki mai koe, o tau pe hoka te tau pōkama, ulawa ai ngahi mea koe ia ki ahana ngahi mga tuunga, i tau lawa o stio whakatoa ki ai. Pea kau ai be foki o ka pau o ku pai ai mau e whainga maari e koe ke mau forward ki tonga. I te kai ke aru hoku ki uhiki o ngā whawhaiwhikau, nā mawai ai telefoni me a taha be hoku whamiri be ni pēa. Pea kata mai ko taha koe ni, pa ni taha mai ki au e mea koe ni. Ka hawa talo ai uhinga mea nei o ui ai ho tau koro ko koro tae ako. Peu nganki ai. O ku hala be mau ko ia. Ka te uat ka koe ai uhinga koe o tawa noa. I taimi koe na horoke koro tau koe i pēa. Pena whakau rea wa alawaka ba moi kāna. Ke whai hono toko nia ai ave koia o e sias katolika ke lama ke nau alu i ngahi kolo koe i tonga. Pena e alu rewa e ngahi whamiri lah i hono tuku alu koia o i katolika ki he ngahi u kolo
i o tonga. E wiei ai whetutaki, i ngai whetu, kato katoa koe wiei ai katolika. Koe uhinga, he koe kai koe nina e kau lahi au pito ai kai ngau lava kabe me pea, koe nau aro ave ai lot whakatolika, ki o tu ave i tonga kotoa. Ka kohinga koe ni ke pehe ko pea ko kolo tae ako, o talatu hala ia. E ke mai rota, aia, ko hai, he ko hai e tau kau ako. Pea utaangi ki ai, o kuke mana tui, pena ke whanongo, i he toke tāgo e ko aro ki hakau. Iyo, ko ia. Ko kātoa e fu kau poto o tonga, toko lahi au pito. Ko ka inga e mi pea. O ke mo ui a fuao, o ke mo ui a tolo tuinu wafe. Ke mana tu e to masmik, ma whamiri ko ia, iyo. Kātoa e ka kai ko ia, ko ka kai e pe mi pea. O ke mana tu e te vita puoka, toke kā, tiri puoka. O ke he au e kau mea mi hawhai, iyo. Ka hona roots me pea. Pa hona uhi ngaia, o hunau poto ai mo tawou, ko hinga koe nau hau me pea. Tō ade tō taha koe ni, o mau e ne whiawhiasa le sta, me tā mai ka au, mahino en ki ai, tako pea ko fukolo ako au pito. Me ao mai he ngahi aho mai koe ni ki mui mai, te ke u mamahi mai me tonga, ye a tangata ko mantaha. Ko mantahi ko toko ante, ko taha koe ni na taka ia pe mi a fo o ko taha. I loa a pitoen, i he vainga kapuru rapi, whakataha pe mo suk mai le, but na toi hu mai a manuil ki tonga hai. Na iebe mo tahin, i aho ko iana, ke takpe mo iebe mi tamere, ko ofifine ia, o taufa pe mo fitu. Ai ko tu ko ho mau ki ko e savesta go fa amo lo pito ke o de manamasi ai to ko no mau ko e ki fo ila go nge pe ko mau ko to ko na re na to kanti ako ka goen ko tau apia ko lava mai a mama ki to ko siua be mo hauma o ice mai ri sene mo ka ngata ko ni o na o ma fa na ta pa ko ni ki to ko ni ka tau to ko yo ko fa fe atwai ai si kainga si fa na wa ko be mi pea mo tonga ko to afo ke mo to kanga mai mo ke wa henga ki to ta fit motokanga mai mua ki wahe roto haha ke hifo o tu motu motokanga mai mua ke whakatangi koe ni o whai atu e malanga ke ki tau tō mo ome o mo ngai application ni ka tōku ke tau tuki whakataha a hono kore e ngai pōnga ko ia ke lava ke mo lava mai ai o whakahoko mo wako e watu be ai ki fo i whamatala whakaosi koe ni e tau mātuko a kia e moau i he whiawhini ka pau de ke ki wakai o roto hifo ki he wholofola e te ke whehui ai ki fo i e ria koe ni o mau tāno atu ki ai e koa wai o kore atu e me ai he whiawhini ke wate ki fo i whakare ni mātuko a kia. Ko ātama mo iwi, i he ngoe koe ko i teni. Ko wheitu uen, na ia e ngoe ko i teni. Ko ia besa besta, pa māloat, ko te kaua.
Malo. Koe pia mo e kai ngā tonga. O mau whaamu pe koe ngahi whakatalanoa ko mau whakahoko atu. I he anga lelei pia mo e tokoni, mo e ofa. O whai e siwe statonga pia me he vipon mitia me o galani nusila. I he ngahi mahina koini ko mo wongo nai ho maule o. I he ngalu ea. O kuongo atu haongo ofa mea tek mautolu. Ki he tonga koto ape. Koe ngahi ngā ue o ku whahoko e ne tueka i kare wākai universi. Koe whaamu pe ke a uatu ki ho loto whare. Hatokoni. Koe uhi. Ko koe pea mo ki mautolu. Koe whanga toko ua. Whanga tuo whaafine. Koe whanau pe ki tau tolu a e tau tamai o kui hewani. O ku tāo pe kina ki tau tolu i he omi ki tau tolu ke tau hau ki he mamani ki he whonua ko tonga. Ko tau monu ia anga, ne whanau i mai ki tau tolu ia ko osi whakatoka ange e he tau whanga kui, ai tui ki he otua mo ui. Te hanga ai e urak wha o whotu ai konistu tone, te whakatau ataina ai aki ai kakai tonga, te hapai ai whonua o tuku ki olunga, koe o tua mo tonga, o tofia. I he whakakaukau ko ia o ku makatuunga ai whelotolotoi, ai kautangata koeni ko nau tokoni me ngahi wheitu kehe o mamani, kawai a Silvester Tonga, te moene leti o Vipon Media. Ke talaki atu, ai ongo le lei, ko ngona i mamani. Koe whelaulau huhui a si sukalaisi, koe whakamo uia ki he kakai koto ate. Ke lau marie ko ia, te moe whai taki anga ko ia, o ku mau pore ai ke mau tokoni hano whelaulau i ho mau taimi, te moe ngahi tareni ti taktaha o ku mau mau, he iro na lava whai hatokoni, ki he ngahi whamiri koto a pei tonga, kauai koe, o ku ke whanongo mai, i he tau proklama koe ni. Ko iai o ku mau fia ke mau whakahoko atu a mau honga ia, ki a Silvester Tonga, pe mono family, pe moe letio, Vipon Media, he ngahi whainga maari e koto a pe, ko hongo atu ai ho mau leo. Pea ki he hau o e whonua, pe moe whare o haa moe o fo, o ku kakao atu ai ofa, ai ne tueka i kare wākai e universi. O ku mau lawe i ai mawha tuki ai te hoko, ko hataki o haponua. Ka wau o mau whainga tā ia pe i hono whakakaukau i ho mau ki i whamiri, o toko whanga hoa, pea whewhe ai. A hono mā i moa, i ha fu kuonga whainga taa o hange, koe kuonga ku tau ia ini. Ke kei tau hii, ai whonua ko tonga. Ke kei mau e he kakai e whonua, ai ofa ki honau o tua. Pea moe ha ofa ke a Fiona pea moe whare o ha mohe o fo. Ki hoe ki no pere whonua mau ofa lahi ake au pita. I he mahino ka tek mau tolu. Na e wahe pe ki tau tolu, te kiai ki tau hao ki he mamani. Ke mou hoko mai pe ki mou tolu koe kau no pere ho tau whonua i he kuonga koe ni. Ke mou tau he kakai, ke mou ofa e kakai, ke mou wahe kere, ke inasia e kakai,
Ya mau whamaro atu. E ngahi mea kotoa pe. O mau whakahoko koe uhi. Ke tauhi aki ai ofa ai kakai ki o tua. Mo tauhi aki e whiofo o whani. Ai kakai kotoa pe whonua. Ik pare mea be mo e hoe ik minister. O kuma ofa lahi atu apita. O kai ko hanga au e whai ngofua. Ke whai hano ngā wei ai pure anga o tonga. Ko ngahi lava mea o mo whia o whia ai kakai o whonua. O mau whakatawange ke malama ai skaina o hulu ia a mo ngahi loto pa mo ngahi lau marie. Ko hike kei whana ai lau marie maanoni ki o mo ngahi loto. Ia ke whakahoko ai fua whatongia hono langa e whonua aki ai uho koe whalala ki he otua. Peki he kau taki o ngai siasi, kau palestini, o whalahata ne tue ka ikare wakai univesi. Ia ki he tonga koto pe, o kuonga tuki ai ho maule o. O mau whakaamuange, o ku ke tokoni atu ki ha ki reka, pe ki ha taha na e os lava pe ene high school ana he tau e tolu, pe tau e wha ku hiri, ka ku kei lue holo pe tonga. Ke mou whetu taki mai pe o mai. Ke tau tokoni o hange ko lea ko whae haonga pe mo talo. Ke tau wala whakataha. I hono tokoni ki nao tolu ke nao hao ki Amerikani. O kumi ai huelo o e poto whaata mai ko mea o whae o tua. Pia ke whakalakalaka ai nao mo ui i hangai whenga maari o ku mau i whonua koe ni. Hange ko ia o ku mau lawe ai. O mau whamaroat kia te wita ngalo a wheto awha. Neongo wika ke tau kau i he proklama i he poni. Kai ke melemo, ai ngahi tā siri, mo ngahi tuku lau mea, ko ke tuku i he ngalu ea, ke ongo ki he loto o e tonga kotoa pe. Ke afo ni me tolu ki Asteria, ko e pore ke ne whafofongai a tonga tap uruaki, pea mo e tui ta toi veve ua ki o tua mo tonga ko tofi a o mau whamalo atu. Ko hi ko whenga maari, o tau wha ngā ue whakatahai, o ka whatahai a netue ka ikare wakai univesi, pia mo ere teo o tua motonga ko tofia a viria makasiare naulu pia mei Asteria ma whamalo atu. Whamalo atu ma te talo mahu inga, ko hiko ngahi misi, mo ngahi vi sone, na e whakatoka holoto mo atamai, pia lawai ke tau toka one i he Apiako North Central Missouri College, pia hoko ai ke awa ai matapā koe ni ma ai whanau tupu o tonga. Whamalo atu e ikai ke hanga e he whaingata a, pe koha toi uhinga o ufi ai loto o ku kakapa i he ofa ki tonga. Ke inasi ai kainga o tonga tapu fitu, pia lawe ai tonga koto ate. Ma whamalo lahi atu aupito, sione stake, neo kai ke tau kau i he poloa kalamani ka ki hapai tahaua, o kumau ofa atu. E mau tala mono atu ki he te oi whiri, mo ngahi ngāwe koto ate, o whakatoka he loto, ke toko ni aki, ai kai ngau hapai tahaua. Ko e tau api a koeni, e whenga i mai tau whanau me foi one, ke nau hau, o ako i Amerikani. Ke siwa tau wha, e whakofonga ki hapai tahatolu. O ofa atu ane tueka i kare wakai univesi, ki he kaenga o hapai tahatolu. Ka aku whainga taa ke mō manatu i Avriam Poloviri. Ka mō wheto take hake po mō tolu ki a siwa tauwha. He ko os ave ai application ni ki a siwa tauwha.
Te e lava pe e siwa tau whaia ke mō talanoa, o ko falala kakato ki a siwa taufa, o hange pe ko falala kakato a siwa taufa, ki haunga ki oa, ma te tala mahu inga, te kia te au. O mau kore atu ki hapai taha tolu, ke whengai mai e tau whanau, ke na wako i Amerikani. Ki wawau taha wha, ke wahenga Willis unga. O mau whamaro ki a Willis unga he kau whataha mo ki mau tolu, mo mau whamaro atu wawau taha wha i he kau mo ki mau tolu, i ono whengai mai o e tau whanau, ke na whao wako i Amerikani. Wawau taha ono, ko tau whohaena ko haunga whinau ki oa. O mau tala noa i he taimi lahi. Te o mau talange pe ke haunga. Ko e ngau e koe ni o ku tau whai koe ni. Ko ki mau tolu koe ni o ku mau moone e lea o ku taka e whonua. Ko kamata ke mau toule ke leka. Ka koe ngau e ni e ia e aho. Ko koe te ke hoko atu a ngau e koe ni. O ko mau e whalala. Mo e ofa. Ki he whoha koe ni. Ka ko whamalo atu haunga. I he kau mo ki mau tolu. Ai kau ulutea. I he whatu e ngai whakakau kau. Ke toko ni i ho tau whonua. Te aku mau ilo pau. O ku taritari mai a mamau taha ono. Ke hopo ange he roro a halai walu. Ko uhi ko ngahi misi me ngahi visone. Ke whakakakato he whonua. Neongo ko tatau a whare aisi. Wai a tangi tau. Niwa taha fitu. A ko whio atu ai pōpoaki a whare aisi. Ko ia koe ai uraki ki ireka me niua. E whakawhonu ene application ni ke hao wako pe atari e api ako e ene application ni. O ku pore a whare aisi tene sponsor. Ai reka ko ia he oku kei ofa tu pe ia ke he kainga niua. Ki he tonga kotokotoa pe. O koe kakai o kunau hange koe ngahi whono koe o e waka o ku meremo he tahi. Ka e ape a ngahi whono e ni i. Ko ki mau tolu pe ia a ngahi whono koe o ku e a. O ku ia e he kau tangata o tahi koe whono lau kau. Uhinga pe e mau asia tu aki mau tolu i he polo kalama. O sio mai ki a mamani. Koe kakai o kunau meremo i kristahi. Ka kunau tolu o kunau fataki. Ai ngahi ngā aue o ki kai ilo he kakai. E sio ne eri. Ki so reiki. Ki a heneri mahu inga. Ki a talo. O ko ui pe au ko talo reka. O mau honga ia apito apito. Ki so pe sone fotu. Te a pe foki ki a erevistonga. Tangata ko siriwa whonua. O e kau whewhine o kunau tuu i o mau tapa aki. Ke toko ni i ki mau tolu. O ku tau potu mai ho mau ngahi ofa anga. I pou i a ngahi whakakau kau koe ni. Pe aku o atu whakataha a e mau ofa ki he tonga kotokotoa pe. Ko e tau ne tueka i kare waka i eni. Pe e whakawhalala pe ki a te koe pe a moau. Ko ho o ofa. Tene hanga eia o whakotuu. Ai taua maa o lunga au pito i mamani. Pe e iai. Ai whanau o te gai ke ilo pe ko Sione. Pe ko Sane. Pe ko Paula. Pe ko Ana. Ta koe whanau koe te nau lava mai o ako i Amerikani. Ko ki nau tolu ia te nau hanga ngā wei ho tau whonua. Ho tau whamiri. Ho tau siasi. Ho tau wahenga a pongpongi. Tawange ke tau pekina ki mou tolu. I he taimi. O ku tau whepuri ngā ki ai. I ai he taimi te mau te whoki mai ai. Ke whakahatu, ke whakaonga tō maure o i he tau. Retio, netueka. I kare wākai pia me he retio a siwe statonga. Ke mō nuia e ngai whenga kotoa pe. O mō whakahoko. Ke tau pekina ki mou tolu. Ke kei mō nuia ai pe. Ai ngahi mea kotoa pe. O ku hanga ki ai ho mō loto. Pia mō atamai. O ku mau ofa lahi atu. Rewe malanga tau atu.
malo pito mamalanga pa malo lahi atu ke te koe pe mo I kare pakai I he ngahi whainga maari ko tau pepe mo e whinga aki ko tau whai I ono sponsor pe mo na whahauko atu a ngahi polokalama ko tau pepe me heni pe me vipon mitia pa malo lahi atu tau o kuiai a manaki le rei pa mo whakate tua le rei atu ki he te whiri o whai pe ko atu tala monu ma au I he amanaki ke hoko atu ki tonga ke whakahoko tau te whiri ke whare area pa whamalo lahi atu ngahi ngau ko tau pepe pepe foke te koe haunga o ku fufia mau koe wabau tahanu ke foki kia he wawe taha ko I ngā ka lava o whakakato ai ngā hi visone ko ngahi ngāwe ko toa pe kua whai hono whakaha tata te whito ki whare area pe mo api ako koe ni kua whai hono tua ki ko manatu ki tala noa tua koe ni haunga ki whine mo tua tau tolu me ta mo tu na ke atu pe ke no foha o ku ke mari ko ki fe ya no fo ki a fa pe kai ke alo mari ki tonga tapu pe o ku tu a fa I tonga tapu ka pe he a Missouri ke nga ke manatu I ho tau kai tonga o ku tu a pia ko Missouri I America lahi na ke no fo ko fa kau pe ko fe tu ai maman furipe o ku tu I America lahi pe ka pau e hanga kehe a tonga kotoa. Wawa ulahi, o na mo hanga kehe me whainga maari e koe ni apiako I Missouri. Tau whakawhonu ki apiako koe ni ke whonu hake, he e toko ni e ko tau kainga tonga I Amerika, pe e toko ni atu ke tau ekonomika ki wawa ulahi, pe mo tonga kotoa. Ko ia e te ko wha malo ulahi atu ko te mautolu, I he polokalama le rei ko tau whai, o ku atu pe tala monu ke te mo tolu I ngā lahi ku whai mo po uria tau toki whelongo aki I ha taimi e toki hoko atu ai e tau polokalama o wha atu ke te mo tolu honi kotoa.